Aziz, Ha? maçtaq turaverimiz mi ya aslı kötürülümüz mü? Vay, bu tamaşıbılarımızdan çavakları bak o maşinçilik dereceki bişimizden egdi kara. He. Onun da nere kadıra bir çavak çivesi assa turvasa kana karaysa? Hay. Yaxşı, alamet. Vay yaxşı boğunu bilen menin beşim katıq aynılıp ketdi digine. Bişim oynayıp gitti. Sen anime yemezdi? Yoq, men asli pnevmoniya. Biz sözü saq sözləverimiz, ha? Şunu üçün tamaşıbılarımız bilen çıraylıqqını bir salamlaşıq alaylı bolam da. Ben başlay. Assalamu aleyküm perzentlerinin bəxti ve təxt üçün can köydürüp atqan periş süsbət anılarımızға. Assalamu aleyküm üyümüzün törigi. Oğul kızlarına yülük oğan seyhi merdana atlarımızga. Assalamu aleyküm bir sözün qaytmaydıgan, bir-birini satmaydıgan batır jigitler qayda? Assalamu aleyküm. Bir sözü itqanda bugünkü keşki jığılgan en güzel hanım kızlar. Önörді sүйген, ел үшін күйген, бірлігі жарасқан отандастарымызға жалынды сәлем. Яңран ашам концертімізға хош кәпсілер. Mana bugünkü Yanıran Akşam namlıq gala konsertimiz Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'nin kollab kuvvetlisi bilen Artur Production Prodüserlik Merkezi'nin uyuştursu bilen Kazakistan Halkı Asambleyası'nın 20 yıllık merkezine bağışlayımız hayırlaşlar. Қазақстанда өмір сүріп жатқан 130-дан астам ұлттың бірлігі мәңгі болсын ағайын. Пусть наш Казахстан с каждым годом процветает, друзья! С праздником! Konsertimiz davamlaştırımız bugünkü konsertimizden riyasetçileri sizler bilen billah Aziz Sayfutullah Ve başqılar. Stop. Nimde WhatsApp? И другие. Стоп. Ne bileyim ve başkalar iyi durgi tüz diysen endi. И вместе со мной он. İti fondu gidi. Stop. Aziz sodan gidi. Ben seni Aziz Sayfutullah de bunu pütkül tamaşalılar caranlık toyuştu varatsam. Sen beni iyi on idi von diyen andımısı. Ya meyde otagan tamaşalılar beni tonmaydı da kaldım o. Meşede otagan tamaşalıların 99%'ının toylardı ben hizmet kıp boğan. Şimdi sen bir sonra baka. Bir sonra. Та-та-та, мен көріп атма. Чавақ чағаланы әмісі сен тойлардың бесплатны өткізпеген мейхмалла. Сорапақ айма? Сорапақ. Бүгін мен білен бірге риясетші Дилшат Закиров. Рахмет. Әлбәті біз сөзі сақ сөзле веріміз. Бүгінгі концертіміздің başlaylı, hem naqşımızın təklif qılalı. Tamaşalarımız ruhsat qamsa, Yanıran Akşam konsertinin en birinci naqşını yanartıdığan caranlık avaz sahibi Maratcan Savutov.
Eyyuhel eşraq boyu vesli cihan keltirmişim Eyyuhel eşraq boyu vesli cihan keltirmişim Bir gülüren cemalın diye nişan keltirmişim Bir gülüren cemalın diye nişan keltirmişim Örgülüp Kaşgariyeken uğudan deşlek gizim Örgülüp Kaşgariyeken uğudan deşlek gizim Ah vurup küriye çıra ilşi aman keltirmişim Ah vurup küriye çıra ilşi aman keltirmişim İlçinin bazarıdın bir munçi eldin tutlar İlçinin bazarıdın bir munçi eldin tutlar Güçü yağı çay ilip ebceş kazan keltirmişim Güçü yağı çay ilip ebceş kazan keltirmişim Gayşi ul gayılay suga bulakla ben ötür Gayşi ul gayılay suga bulakla ben ötür Şirilikten kapılıp işeç yalan keltirmişim Şirilikten kapılıp işeç yalan keltirmişim Navalar değil gülgan Allah Gülhandı könülne şad edip Allah Gülhandı könülne şad edip Allah Adem nedem hutatla Allah Yey ahut tuğam keltirmişim Allah Dem nedem hutatla Allah Yey ahut tuğam keltirmişim Allah Neşirba ömrü hudem Allah Eştidi ütti kan şutup Allah Kanı canlı köydürüp Allah Yey yarga iman keltirmişim Allah Kanı canlı köydürüp Allah Yey yarga iman keltirmişim Allah Marat Savutov. Rahmet. Rahmet cevaplarınlaga. Aziz, sen bilemsen hazır çıkıdığın artistinin itini bilemsen kim o? Rastlam etsem ben onu bilmeyim eken. Sen bilmemsen? Men mi bilmeyim? Sen bilmesen, men bilmesem, onu otagan tamaşıbıllar bilmese, onun kim kelligini, kandak nakşedilganligini oturup kumlak içip tapmızma kim o? He, kumlak demekçi. Kumlak demekçi menin oyumga bir letip geldi ki. Bir günü şu kumlak salgan bir mamamның uyga et degeligi tanıtmay bir iş çekipti dedi. Mamam uykusunu içip jügrep berip işini açsa, işinin uçuydu da bir koyduk. Koy? Çoğun apa kumlak zakazı var edip. Demeydiğine yok. Ondan sahneye çıkıdığın kendisimiz dekip koyali. Aslında diğer ansambliniki azası. Uyghur İsrasıga yeniden kadem teşrif kılgan nakşçı hem kompozitör Rasul Rasiya.
Ketelmez dep oylama oylama bir gün ketip kaldım ben Duygum bilen oynama Açığı yaman bağlamam Ketelmez dep oylama oylama bir gün ketip kaldım ben Seni sürdüm ay canım Bu gönül gelme ama Üşenmezsen ihtimal Ketip kalay tenhaka Hey hey yo bilmesem Nazarınga ilmesem Yarım depten almasam Bir gün ketip kaldım ben Yetelmezsin kıynalsam Armalarga bağlansam Bağrı taşka aylansam Ben bir gün ketip kaldım ben Seni sürdüm ay canım Bu gönül gelme ama Üşenmezsen ihtimal Ketip kalay tenhaka Hey hey yo Açığı yaman bağlamam Ketelmez dep oylama oylama Bir gün ketip kaldım ben Duygum bilen oynama Açığı yaman bağlamam Ketelmez dep oylama oylama Bir gün ketip kaldım ben Seni sürdüm ay canım Bu gönül gelme ama Üşenmezsen ihtimal Ketip kalay tenhaka Rasul Raziyev Ve suç kızımız sahibem Tuğlakova. Rahmet amaşıbıllah. Dilşat sen bilemsen hazırkı zamanda türlük memleketlerde türlük nakşı musabıqlar ötüvatıdı. Bak. Misalga Rossiyada Golus. Bak. Kazakistan'da Kazakistan Davusu. Bak. Şundakla Şinjan'da İpek Yolu Sadası. Rusiysa aziz mushu İpek Yol sadasi musobaqasida mushu Qozog'istonda bizning singlimiz berib mushtari singlimiz berib birinchi turdan ikkinchi turdan o'tib Xudoyim buyursa mana 3-chi turga yo'llanma oldi. Biz maqtimiz sahmo o'zinglarga ma'lum sahnada Mushtari Islomova. Bağrımni aşkın mehman bulup geldim sana ben Körse tecrübni güzel menzir dalalani Her dem gülesen meş'el bulup yangın yolunda Hıçrat yolunda Hızır hafızdan Dünya sana mehman men Yolunu dar kılma bana Haret gözmen ahlelerge Ada
Müşteri İslamova. Rahmet. Qizimizga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz, mushu siz qayniki? Dilshod. Siz devamigine. Biz degan bağı Uyg'ur rayoniki. Sen deymiz. Unutib qoldim sizlarni. Sen deb bugun ketgan ku. Bizning prosta yerkatda siz deb jonni oldi-ku biznikilar-chi. Shuning uchun men sizlarni ketib qolmay xafa bo'lmaysizlar. Rahmat yerkatliklar. Rahmet. Yerkatliklar rahmet deb qo'ymiz. Biroq biz Uyg'ur rayonikilar siz demaymiz. Sen deb undiga hammasini biz deymiz. Biz. Biz. Bo'lmadingiz. Ana ko'noma biz. Sininglar siz biz bo'ldik-ku. Siz biz deb sen Uyg'ur rayonidagi, sen yerkatlik deb qachongacha bo'lishib yurimiz. Uning qaraganda hozir sahnaga chaqiradigan yosh talantli qizimizni taklif qilaylik. Sahnada Madina Ro'zaxonova. Madina Ro'zaxonova. Rahmat, aziz, mushu bizning xalqimiz bo'libmi san'atga nihoyatda boy xalqlarniki biri. Masalan, dunyo namoyandalarining qatoriga kirgan 12 muqomliq muzikalik asarlarimiz bor. Ham tugamas bitmas xalq nashlarimiz bor. Mana bugungi kunlikda dal mushu sahnada Uyg'ur xalq naqshisini o'zgacha yoritadigan ajoyib bir yosh talantli yigitlarimiz bor. Qanday bo'lsa, sahnada Farhod Molotov.
görsen itival, bulbul küsen sitival. Öde görsen itivalda dey, bulbul küsen sitival. Sığılganda görersen, sürütünü tarttı bal bala şehrinizde xumari. Örgülü oynaylı, çörgülü oynaylı. Örgülü oynaylı, çörgülü oynaylı. Kakık bilen Zeynep'te koğlusu oynaylı. Bala kızıl gülnün huntusu dek gigili oynaylı. Desem Kırgız meyduş deniz kaval. Mağribnin buldu jürek, yüreğim kaval. Mağribnin buldu jürek, yüreğim kaval. Örgülü oynaylı, çörgülü oynaylı. Örgülü oynaylı, çörgülü oynaylı. Kakık bilen Zeynep'te koğlusu oynaylı. Kızıl gülnün huntusu dek gigili oynaylı. Örgülü oynaylı, çörgülü oynaylı. Örgülü oynaylı, çörgülü oynaylı. Kakık bilen Zeynep'te koğlusu oynaylı. Bala kızıl gülnün huntusu dek gigili oynaylı. Örgülü oynaylı, çörgülü oynaylı. Örgülü oynaylı, çörgülü oynaylı. Kakık bilen Zeynep'te koğlusu oynaylı. Kızıl gülnün huntusu dek gigili oynaylı. Farhat Molotov. Шоу балет Fiesta. Rahmet жігіт қызlarımızға. Mən seni süyümən əziz yar, əziz yar. İşqında küyümən əziz yar, əziz yar. Üzağını bas. Əziz. Etin əziz. Bugün köңül köyünü yaxşı Xudayım buyursa. Əziz yar deb üzəng doğruluq bir naxşılan etib ketibsən bu. Endi bu naxşa özümün ismim Əziz bolğandikin bək yaqın mənğa. Esingdimi? Bu naxşsız qandaqlı bir toy, moyun məşrəblər ötmətdiği bir hit naxşı deydi o öz vaxtıda. Dürüst deysə, öz vaxtıda hit naxşı deyil. Бірақ sen bilemsen muş naxşının sözünü kim yazgan, muzikasını kim yazgan, avtoru kim o? Xalq naxşısı da жүрmən qo'yma buni. Nənin xalq naxşısı? Bu Əzizyar naxşısını əslində Artur İlaxonov'un özü yazgan. Sözünü mü, muzikasını mı özü yazgan? Artur İlaxonov özü. Mana bugünkü muş konsertini uyuşturup atkan Artur İlaxonov'nunki özü. Şundaq da. Mana bugünkülükdə şu Əzizyar naxşısını özgüçə, başlıqça qılıb, yalnız emas, Cafa Arturep'lə yeni çıxıb etib yatıdı. Sahnədə Artur İlaxonov. Cafa Arturep. Merhaba. Kalbimge minin dağla salsam,
dağla salsam, bergen gülümni almay ketsem. Дальнюю дорогу я спешу я к дорогой, мысли о тебе одной мне не дают покой. Из крепкого, глубокого и ночного сна ты пришла ко мне, оазис я моя. Необыкновенная, красивая, желанная, робкие глаза, как цветы весною раннею. Азис я, разожги во мне пожар, открой дорогу в небо, моя Азис я. Ben seni süyümen aziz yar, aziz yar. Işkınla küyümen aziz yar, aziz yar. Ben seni süyümen aziz yar, aziz yar. Işkınla küyümen aziz yar, aziz yar. Özge bir senin yar bulsan mı? Söygü bəxtini ondan tapsan. Özge bir senin yar bulsan mı? Söygü bəxtini ondan tapsan. Какой бы ни была джинным Азис яр, смешная, заводная, жирок Азис яр, наивная порой, медленно Азис яр, дороже всего дорогого Азис яр. Где бы ты ни была джинным Азис яр, за дальними морями, жирок Азис яр, за высокими горами, медленно Азис яр, ты дороже всего дорогого Азис яр. Ben seni süyümen aziz yar, aziz yar. Işkınla küyümen aziz yar, aziz yar. Ben seni süyümen aziz yar, aziz yar. Işkınla küyümen aziz yar, aziz yar. Ben seni süyümen aziz yar, aziz yar. Işkınla küyümen aziz yar, aziz yar. Ben seni süyümen aziz yar, aziz yar. Işkınla küyümen aziz yar, aziz yar. Artur Ilaxonov. Java Artrep. Rüstem Katibiyasin Artraga. Sizni bo'lamdi. 1 minutga. 1 minut. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mergi muborak bo'lsin. Aziz uyquda kech ketmasin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Oh, O'tirimiz o'tiring. O'tirimiz o'tiring. kichikchatin qisib olaylik. Endi buni ortiraga sizni Men tayyorlab qo'ydinglar. Sizni ip qag'inimizning sababi yana 2 minut vaqtingizni olamiz, xafa bo'lmaysiz. Mana aziyar naqshini oldinglar. Bu sizniki dastlab aytgan naqshlaringizniki bari shunday bo'lishi kerak, ya. Undan keyin xalqimizning shu yurigining to'ridan o'rnagan ko'z yeshim nomli naqshingiz bor. Naqshingiz batdi. Mana bugungi tomoshabinlarimiz o'ylagan Artur Ilaxonov degandan ash ko'z yeshimni aytib chiqamdikan deb endi kutgan. Endi mashhad o'tirgan tomoshabinlarning hurmatiga men bir so'rab qolatdim. Bir ishqi qur shu ko'z yeshim nomli naqshingizni jonliq ijro qilib berganmisiz? Hali qanaqa qaraysizlar? Qanday qo'la? Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Marhamat. Mening aqqan ko'z yeshim daryo bo'ldi. Elchi qo'ygan yigitning baxti bo'ldi. Mening aqqan ko'z yeshim daryo bo'ldi. Elchi qo'ygan yigitning baxti bo'ldi. Yigit kimdir, kelin kimdir bilib bilmay. To'yga barsam suygunimning to'yi bo'ldi. Rahmat, Artur Ilaxonov bir chavaqchi. Rahmat. 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 Shu sizniki ko'z yeshim degan naqshingizni faqat buni Qozog'iston Uyg'urlari, Shinjon Uyg'urlari emas. Faqat Uyg'ur xalqi emas. Chatallarda itujurdi deydi sizning naqshingizni. Ben yağandı endi o chatda. Yağan emas Artur aka. Shundaq birisini biz Dilshod ishkimiz Nigeriyadan deb keldik.
İşenmeydi. Kartellik dehi o. Biz azizkimiz bir endi toyga bir kaldıkta endi şu Bangladesh tarafı Bangladesh tarafı bir kaldık. Aşı Nigeriyaga ötüp ketip barattık. Eşede aşı kartellik kıyırındaşlar. Menin akan göz yaşında birimlen de uydu жүрді. Şunu artırakamı kep desem işenmeydi de. Şunu bilen mana bugün külükten meşede oturgan tamaşıbıllarına hürmetiga ortarakımızın ki hürmetiga şu balını azizkimiz Nigeriya'dan ip geldik. Çakıraylı mı? Arturaka. Tamaşıbıllarımızın hürmetiga sahnimizga Nigeriya'dan kelgan mimarlarımızı taklif qilamiz. Marhamat qiling. Siz Nigeri. Çavaklar bilan. Let it mix. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. O mana. Ana. Kimlar salomlashadiganini bildi? Aksi bilen kısideksin salamlaştık. Ya balsı bilen datsidek mi? Assalomu alaykum. Salomlash. Assalamu alaikum, salamu alaikum. Ishqima qaraganda menga yaxshi o'xshaydi ekan bu-chi, sveti. Şıkşaydı. Menga yaxshi o'xshaydi ekan. Arturaka, bırak bu balını Nigeria'dan çakırıp elip, siz, u, bunun tilini düşenmeyimiz. Perivodçumuz kışık etti. Qanday tushunmayman? Mana men tilni tushunmayman. Men 3 oy podkurs mushlarning tilini men o'qigan. Bilmem ben senin kayda okuduğunu. Spitu'da okudun, Spitu'da. Ya Met kollejda o'qidim. Met kollejda ular tilini o'qidim. Met kollejda okudan dege? Bemalol xalqan surati so'raganingda men sana perevod qilib beraman. Bemalol. Хорошо. Hazır, ben sana so'rab qo'yman. Marhamat. Bunu bir yetkiz. Yetkazma. İsmi kimga deb so'rab boqina birinchi. Ismi kim ya? Azbarimda. Как тебя зовут? My name is Yusuf John. Ana. Ne deydi? Mayonez yap cho'ng bo'lgan Usupjon deydi. İsmi Üsüpcan mı kendime? Ana bu mayonez yap cho'ng bo'lgan Usupjon deydi. Ne Uygur'un ismi o Üsüpcan degan. O'zimizniki ku. Tova, Cekican, Üsüpcan, Ahmetcan deganda. Hammasi bir. Yana so'raqlar. Yen bir so'radi. Yana qo'y. U o'zining memleketida nima ish qildi ekan, nima ish qildi ekan so'rab boqina. Nigeriyadami? Ha, Nigeriyada. Usupjon. Нигерия, что делаешь? I said juicy. I said juicy. Juicy. Ana. Yeah. Ne deydi? Ana, jusay sotma deydi Nigeriyada. Voy tova. Ana. Kadimgidek bazada oturup cüse satam diye? Mana bir bazadımda bir qatası mushlanlikka jusay sotadi ekan. Ne Uygur'un özü bu? Voy, bemalol. So'raqlaring bormi? Baba, Marhamat. to'xtatdim. Bugün muşu Kazakistan'da kelip, Kazakistan'daki Uygurlarını görüp, kuş keyfiyat qandaqka deb so'rab boqina. So'raymi? Usupjon. Usupjon. Настроение как? I love you, Guru. Yeah. Ana. Rahmat. Nim dedi? Ha? Nim dedi? Bir yoqlarni tushundim, men tushunmayapman. Uyg'urayda aylanib keldim deydi. Uyg'urayni aynib kelibman. Uyg'urayda aylanib nimaga orshonga tushib, qariyib, zagarib men kelibdim. Rahmat. Bu balni avar qilmayli shunchani ip kelib. Artur aka, bugun mushu konsertga biz Dilshod ikimizning so'g'isi deb biling. Hazır siz kutgan nomer. Rahmat. Üsüpcan sizning naqshingizni aytib berdi. Bo'lamda? Siz so'g'ingizni tayyorlang. Sahnada Nigeriyadan kelgan Yusupjon. Marhamat. Ana. Ruxsat so'rayapsiz sizdan. Tomoshabinlarimiz qo'llab chavash bersin, ha? Come on, let's go. Many atakuji bari ya body. Achiko gaji gitne bati body. Jigit kim, kilim kim, bili bime. Toiga baza sugunu bili body. Let's go. Choo choo. So many times I wonder why. I think about my life. I see the sun is shine. I see my name on sky. I wonder why people show me love around the world. My thoughts so bad, I can't control it. In the VIP, we are more important. To give back to the sea, to the body. One love.
love. Here the rule. I show you love. I see my people there. One love. God bless the Q state. God bless Kazakhstan. One love. Ha, yaxshi bir sabahlar var. Nigeriyadan kelgan Yusufjon. Rahmat Yusufjon bir aka. Artur aka. Mümkünçülük bo'lsa, endigi yanran akşam konsertiga mushundaq ajoyib bir bola bilan duet bo'lib chiqinglar. Bo'lamda? Yaxshi bir sabahlar var. Yusufjon bolamizga Artur Yelaxonov. Rahmat. Yaxshi. Bu Nigeriyadan kelgan o'g'lan shundaq bir ajoyib fasllarda keldiki, Dema. bahor fasli. Nima degan chiroyli bir faslning biri, ha? Dema adaş, dema. Bu bahar fasli, bu 4 faslning ichida eng chiroyli, go'zal faslning biri o bahar fasli. Shundoqla sen bilamsekin bilmamsekin bizning Uyg'ur estradasida xuddi ismi jismiga yarashgan bahar faslida eng birinchi bo'lib ichilgan qizil guldek bir naqshchimiz bor. Bilaman. Kim o? Bahara. Sahnada Bahara! Marhamat. Ay da başida
Bahara. Usulda Amanisahan Usulçular Ansambli. Rahmet. Tomoshabinlarimiz konsertimizni davomlashtiramiz, biroq Dilshodni ko'rganlar bormi? Moşu senin tapmaydıgın yok. Ne oldu? Neyim kiyim bu endi? Ne kiyim bu? Bu Özbek halkının kiyimi. Hem belki Özbek halkının usulü da koy dedi. Özbek halkının usulü, Özbek Oğuştuk halkının olsun kiyimi. küçük oynasan çağ. Yok, endi sen bilemse ben bunu nem kiyip çıktım da sahneye. Neymiş kiyip çıktın endi? Mana bugün Qozog'iston Xalq Assambleyasining 20 yillik mərikisi bo'lgandan keyin bugun mushu sahnada faqat Uyg'ur xalqi emas, shundaqla qozoq xalqi, o'zbek xalqlari bugungi sahnamizda naqshlarni yangiritadigan bo'ldi. Shuning uchun hozir sahnaga chiqadigan o'zbek xalqiniki yaxshi bir ajoyib bir talantli yigiti. Shuning uchun oshnanga bo'lgan bir hurmatim bo'lsin dedim-da. Elbette Özbek halkıga hürmet kılmay kimge kılmaz. Dili bir Özbek halkı bir çavaş çıpkan hürmet gezim ihmallah. Sahnege Özbek halkının acayip çıraylık jigiti Arthur Productions. Hem bugün Muşu konsertinin muzikalik prodüseri İhtiyar Rajapov Va o'zimizning sonasi Gulnisa Nushayeva. Marhamat. Senden özge sevmedim ben yar yar, sevmedim yar. Sen yığlasan yığladım ben yar. Senden özge sevmedim ben yar yar, sevmedim yar. Sen yığlasan yığladım ben yar. Al bu umrum senle sulsun, yarım kalbim gamge tulsun. Ne istesen söyle olsun günahkar. Al bu ömrüm sana solsun, yarım kalbim hemge dolsun. Ne istesen söyle olsun günahkar. Sanıdıp belki sanıdıp Ulamam sensiz ulamam. Sevemem seni sevemem ya. Tanıdım belki seni de Ölemem sensiz ölemem. Sevemem seni ben günahkar. Yüreğimden vurgun güzel yalnız sen Kal yanımda ketman olardı. Yüreğimden urgan yarım yalnız sen Al yanımda gitme ne olardı. Yalnız yüreğim kan yığlar, söz dinlemez tekrar yığlar. Yaşlı gözler sensiz yığlar günahkar. Yalnız yüreğim kan yığlar, söz dinlemez tekrar yığlar. Yaşlı gözler sensiz yığlar günahkar. Sanıdıp belki sanıdıp Ölemem sensiz ölemem. Sevemem seni sevemem ya. Tanıdım belki seni de Ulamam sensiz ulamam. Sevemem seni ben günahkar.
ixtiyor Rajapov va Gulnisa Nurshayeva. Rahmat. Ziza. Ziza. Oshning topmaydig'ini yo'q. Zizasan. Ziza degan nemisi chiroyli ismim tutsa Aziz degan. Oshi Aziz degan ismingni ta'tircha o'qmoqqina. Aziz. Ziza. Ziza. Qanday? Rostliga? Ziza. Ziza. Endi qara. Tashlit. 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 Topdim. Ha. Dilshod. Men Dilshod Tashlit. Qanday? Ya Dilshod qarganda Tashlit yaxshika. Mushkul. Hech kim qapiyaga yaxshika deyman-da, o'zim bilsam men qapiya chiqam. Ha, urg'ina qapiyarag'ini. Hey, Tashlit. Ha. Sening qiliqlaringdan bag'u. Mang'ushi Tashnit. Men bilgan sen narsa deydigan. Shundoq mixti bo'lsang bag'u. Ha. Hozir men senga Jin Uyg'urning ismini aytib bermay, shuni ta'tirsiga o'qibaq. Bemalol. Bemalol. Jutay zina lazijani. Qaytlayma? Yana bir ketin. Jutay zina lazijani. U ot emas, u langmanning qiymisi. Ya, Aziz, bu sal qiynaroq ekanda. Bu sal qiynaroq. Hozir men senga yenigalikni deyman. Hozir sahnaga chiqadigan bir qiziqchini taklif qilaman. Itini ta'tirchisiga o'qib taklif qilaman, sen top. Bo'lamda? Najmila. Najmila? Najmila. Axir Najmila. 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 Kamila, Najmila qizg'u deydi. Yo, o'g'il da deyman. Kamilaga o'xshatganda Najmila, Kamila. Najmila, o'g'il. Najmila. Topdim. Najmila. Sahnada Olimjon Babdinov. Marhamat. Olimjon. Olimjon. Olimjon Babdinov. Rahmat. Men ishqim. Ya sen paka qapqar. Bu yoqqa egizarga qarayman ekan-da. Men Egizarga qarayman yoqqa. igiz qarvay degan yaxshi paka qarvay degan qarg'an. Paka qarvay, paka deb qo'ysachi. Paka. Rahmat. Assalomu alaykum Olimjon. Alaykum. Men kerak o'qibdiman bu. Kerak bo'lsa sen. Ha. Men mayda o'tirib chidmayapman-chi, yem aytib ber. Nima bo'ldi? Chidmay qoldim men. Nima naqshlar bo'lyapti mayda? Yaxshi naqshlar bo'lyapti-da. Bir aziyar birdan davdi. Ben xalqimiz yaxshi ko'rib, ben chovoq cheyotgandan keyin yaxshi naqshlarmikin deyman-da. Men vashi ne paydo undaq. Nima yoqmidi endi Olimjon endi unchalik ranjima bugun konsertda. Ya o'sha sizlar ranjitga ham qolmadi-ku, o'sha qancha nomer ketdi. Sap bir turaq yo'q naqsh. Nima naqsh? Naqshga men o'xshaysan? Sen naqsh aytibsan. Aytmayman. Voy sen bilmaysan как будто men naqsh aytadimni. Nima, olmagan ko'migan. Vaqtsa qarg'u panka. Unda qilaylik. Hozirchi mayda aytadiku, mayda Artur Iloxonovning bir naqshlari balki men oldim, necha yil bo'ldi jonlayapman. Artur Iloxonov deydi, ne dedi? Yanfunumga uchurlaning. Nim qildin deyman, nim qildin. Telefon to'g'riliq nima bo'pti? Zachем telefon to'g'riliq. Mushun bir qancha yil burun, 4-5 yil burun chiqdi. Kim? Nuriddin Gaziyev degan. Ha, bog'u. SMS isimlar. Voy. Zachем shu. SMS degan shu uchur degan so'zlar internet to'g'riliq aytyapti-ku. Zachем yana bir ma'lumot. Kim menga telefon qilgan? Sadamda kim telefon qilgan o'z bilmaydi, hech qachon aytni yozmamda bir ya ekran chiqilib ketgan bu. Asa. Nima? Mumkin. Asamda shulamda? O kim u menga telefon qilgan degan yozgan o домашний telefondan yozgan-ku. Damashdan uyda kim bor degan o'xshashmi? Sizlar uyda degan o'xshashmi? Sizlar uydami degan o'xshashmi? Shu. Nima mana qilaylik? Dilshod, u hozir internet bu davom etadi-da, hamma internet to'g'ri hizot deysa, mana qilaylik. U internet degan bunda o'zi bir nima narsa ekanda, internet masalan xil yigit qizlar o'tiribdi. Nurg'un odamlarda o'tirdi. Yotadiganlar bor edi. Men sendek butunlay hammasi 12 kunga internet yotdi desa ham bo'ldi-ku. Yotdi. U qanaqa mumkin desam, men bayqadim, bayqasam просто ular bunday aytdi. Internet deganda yo'ldish bola
Özlerçe şey kireydi, birlerini tip, aşağı ayeti gitip kalalım ki aşağı. Baba. Mayat işki bazı taşlap koyup, aşağı bir tonuşup, bir ayağını epil uyak gitip kalalım bak ya, aşağı kalalım ki aşağı. Şu internet'e aşağı öz bırak saç. Da, ıslak. Raktaçı tasa, oy, oldu. Taçit, tane ama o için birinin ki o ya. Aşağı birinin okşaydı o özü. Aha. Az mı naklaydı, endi tamaşı bu lavata kala, çenme kalandı, bir mi aşağı nakşılan almadı, kim buldu o da. Hani Artur Lakhun'u burun nakşılarını anlagandım belki. Az mı naklaydı, az mı ekip bir avap neyip çıkıca, sen mi nakla kalan. Bir töt kur nakş oylığın mesela internette olup, onun için Instagram olsun, Facebook olsun, Twitter olsun, Druг Vokruг olsun, Одноклассник, Однокурсник, Однодетский садник dikalar hepsi olsun. Ben nakş çıkışım gerek mi? Sen kompozitörsen, nakşılan var ol, nakşılan itsen ol sen. Ne de içsem ben de onda. Nakşı itse, nakşı çıkırsa kliplerin bağı dürüst kol. Baba. Bol mesela oylap durun bir töt kur. Az mı rahat neyip çıkışsa sen, kılsat da. Makul endi qiyin ekan da Andijonda o. O'sha men chiqib bir chavoq yeytinglar. Rahmat. Nim to'g'riliq aytsak bo'ldi endi internet deydi endi Facebook bo'lsin dedi. Agent, Soklassnik, Однокурсник, Одноклассник. Yani nim dedi kontakt dedim o Xudoyim, Instagram. Oy tova. Bu nasibime dedi. Ana. Sen ravapçılamsın. Sen ravapçılamsın. Sen как будто bilmeyse beni ravap çaldığını ne? Ben bilmeptim ama sen ravap ben de meyli buldu. Bu nakla unut kaldın mı? Uy. Kandak. Uy. Makaraya edilsate. Doner kebaptın kebap yakşı, gitardan ravap yakşı деген söz bu. Acayip. Onu ben dönek çöpreyim. Ana. Çale. Çal. Mana sanat. Mana sanat. Просто sanat ne otur kaldı hazır. Kötürpe diyeyim hepsi. Mana. Просто sanat ne otur kaldı. Yetem de. Bu bana bizim kötür bir dağla bak kögensile. Ba aramız kötürpe üçüne. Tak oyuldun mu? Anda bular o'ylab qo'ydim endi qalmashsa qopolmaysa endi men 10 yillik naqsh emasdi. Давай tak anla bakalım. Sen naqnim qilgin. Qaysi nima deb bergan bettin do'q. Nima? Fa diyezdan chal, fa diyez. Padis? Fa diyez. Qanchinchi padis u? Yo'q, Alimjon, mayda buloq diyezlar bo'ldi-ku, fa, mi, la, so degan. Bir 3-chi fa diyezdan chal. Voy, mono ichi padis degan nurg'un-ku, qanchinchi etaj, qanchinchi domda deysan kichkina. Ya mana 3-chi fa diyez 6-chi kvartiradan chalavergina bo'ldi. O chaldi ishadi, baba. Sen naq birinchi miqpaygin, qanaq nima men o'zim tutib olayim beri. Sen nima qilib, ha? Ana? Nay. To'xta. Ana. Nimasi bu? Alay xutatgandek nana. Atmasa so'z yo'qmi nima? Ya so'z bor endi sen degandek men. Davay onu. Oyey. Zachем? Başlaylı. Ha, давай. Padiz. Oltarsam men Facebook'ta, kirim deysiz WhatsApp'ga. Oltarsam men Facebook'ta, kirim deysiz WhatsApp'ga. Yürügümden kulpini. To'xta. Ha, yoqmadi mı? Yurugimni. Kulpini. Kulpini? Kulp. Ya. Kulpini deme. Kodini degin sen, kodini. Qanday? K-O-D-N. Öte emas-mi? Ya sel. Kodini. O-D, jumi O-D. O-D, öte emas. K-O-D, ya.
Kodu ne? Kod, yama eskan oldu. Ötü emas, ötü. Çaştıratma. Tak. Merhamet. Oltarsam ben Facebook'ta, kırındaysiz Whatsapp'ta. Oltarsam ben Facebook'ta, kırındaysiz Whatsapp'ta. Yürügümün kodunu buzalmaysız hiç vakta. Yürügümün kodunu buzalmaysız hiç vakta. Kodu ne degan yamir ketmaydigan yiqotu dashmam shu. Yürügümün kodunu mağmi yiqotudu. Etina vaqtda kodini davay tak. Yürügümün kodunu buzalmaysız hiç vakta. Rahmet. Qana naqsha. Bor. Qana naqsha. Yaxshi. Manga yoqdi, bilmayman. Qana. En tomoshabinlar yoqmasa yoqmaganda endi. Rahmat. Amjon. Ruxsat bo'lsin, men kiraversa. Nusrat Zakirov. Rahmat. Rahmat. Bu naqshi o'ylaymiz deb sizlar bilan salomlashishni unutib qolibmiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, xush kelibsizlar. Biz o'zimiz ashtaq-ku. Bir-birimizni ko'ramaymiz-da. Ya ko'ramaymiz o'ganda, ala men u yoqdan chiqib deb, yoq qarab o'tirdim, men bu yoqdan chiqib qoldim, ashtaq bir-birimizni ko'ramay qolamiz-ku. Ashtaq o'zimiz sezib o'tirmiz-ku. Buni men chiqayotgan hamma san'atkorlar, naqshchilar, kompozitorlar, usulchilar, umuman aytgan vaqtida ham san'atkorlar bir-birimiz bilan yaxshi aralashishimizda biz qarindoshlar bo'lib ketdik o'sha. Masalan, buni Artur Ilohunov bilan aka endi bo'lib ketdik. Biz ularga berib, o'sha tamoq chaqirdik, kelinglar, Ixtiyor Rajab kompozitor boy Toshkentga keldi dedi O'zbekistonda. Shu o'sha turdi, studiya ishida. O endi o'zbekning polosini qildim Toshkentga dedi, ashi berib, bamiz o'shim ash neymiz, ular bizni uyga yo'qdi, ayolimda qo'yman, men yo'qda qo'ygan deyman, ala. Shimpi dedi. Kelmiz deb biz o'yin qildim, ayolim yo'q degan deyman, yo'q, ish ketdi degan deyman, kamaydi. Artur aka men единственный yedim, men uni samayman degan o'xshash yaxshi aralashimizda ishda. Shundan endi borimiz-ku, studiyaga berib, bir kun borsam, Ixtiyor Rajab o'tirgan edi, ustalda bir qog'oz turibdi ishda. O'zim ko'chilayman qo'ydim, nem yo'q deb to'mishga axtarib, lishni zaryadka olsa, epyan chiqib chiqib ketmay. Aytmayman, zachем? Kerak bo'lib qoldi bari. O'zimning Nokia'mda fonarikdan bo'lsin, iPhone'ni zaryadkadan chiqib ketermi, bari kerak bo'lib qoldi. Shundan bir kun borsam, ashta bir qog'oz turibdi. Men o'qisam chaqiriq deb yozib turibdi. Endi chaqiriq degan Uyg'urcha aytqanda приглашение-ku. Chaqiriq deb yozib turibdi. Voy, bu nima chaqiriq bu? Deb o'qisam, shunda ochsam, shu o'rischa keladi endi, o'zimiz o'rischadan yetdik-ku, biz bilmaymiz nima bo'ladi. Naqshangini bo'yicha buni Yo'rmalada festival bo'ldi-ku, shuningga Artur Ilohun chaqirib berdim deb yozib qo'yibdi. O, bu yaxshi qo'y dedim-da, "Davay boramsan?" Sen bu bo'lmaymi dedimishka. Ay bir bo'lmay ketibdi edi. Taq. Mish bo'lmaysa? Sen men naqshlarımı uya tushunmasa dedi. U Yo'rmalada, Moskva chapli o'rislar men naqshlarım uya tushunmasa dedi. Nimda qo'qsa men bo'g'im mana perod qilib bermoq. Men o'rischa desam, o'rislar o'zlari tushunmay qoldi просто. Men perod qilib bermoq dedim. Davay dedim. Bo'ldi, barsa olmaydi o'zicha. Yemasan palanchi $10 ketsam olmaydi. Yevro ana buni desam olmaydi. Davay bo'ldi dedim, men Ixtiyor akam dedim. Davay, sen men minuslarni qilib bergin. Men o'zim aytib ajay boray. Sen qanaqa qilsa dedi. Qanaqa qilsa, Yo'rmalo представлять qilayotgan ekan biz. Birinchidan xalq naqshisi. Do'stqa o'zimizni ko'rsatishimiz kerak biz, tonishimiz kerak biz. Kim ekanligimizni. Birinchidan xalq naqshisi, ikkinchidan bir hit o'raytimiz desam, davay Artur Ilohun, davay dedim. Shundan tak bo'ldi dedim. Hamma tayyorlik qildik. Bir aytgan biletni oldik. Sen bamda buni qarzi qo'ygan, qarz daftar yuz qo'ydim. Bilet oldik, o'tadim, ketdim, uchdim, bordik. Tushdim. Kirdim, mashina odam polni, davay dedi.
Dedi Казахстаны друг моя dedi mi birinde dedi пришел давай фук çıkadı. Şok boptun mu dedi. Kana qoqadı bu deb. Sap qarsam Серих birinde kana ketdi аны içi de qo'yma. Давай dedim. Şundan qaysını içsen dedi. Oy qaysını itqal давай. Bo'ldi dedim. Ya muzik yo'q, eshitma yo'q. Ala hams tamam bir 78 adam mayt orkestr bilan qo'ydi. Teshtirolmadi. Bularni teshtog'izat bo'ldi. Bari meniki chalolmay istasa. Zачем sizlar? Ala o'zlari birdan qo'ydi. Mayt bir dejurorimi birini turib kelsa, ayqara turib taka dedim. Давай dedim. Bo'ldi boshla dedim. Давай dedim. Mana başladik. Qanaqa naqshni boshlaymiz dedim. Men bu yerga kelmaydim. Başıma aylanıp kelgan. Başıma aylanıp kelgan. Menden to'la gap so'ramang, yodin ayrilib kelgan. Menden to'la gap so'ramang, yodin ayrilib kelgan. O dedi. Hem tushunmadi qo'y. Ya qancha vaqt yotdi. O, молодец. Ey, bir o'tirib krasavitsada yurdi. Dedim. Давай dedim. Молодец. Ay bir chiqirib, chavaq degan chiyotdi. Vaqqa jum, как она поет dedi bir. Saranka dedi bir. Bir chiqirma otadi, shu qo'l ko'zga tiqib qoldim. O chiqirdi. Давай, молодец dedim. Asta qo'llab qo'yadi. Aytib ber, ani tushunmaydi, o'rischa перевод qilib aytib berma dedim. Давай dedim, давай dedim. Я бы сюда не пришел, голова закружилась, пришел. Меня много не спрашивай, у меня любовь ушел. Меня много не спрашивай, у меня любовь ушел. Ва, она еще бычтхана, ва, кто она да бірлі сұрап, откуда пришла, да, бірні. Улан хатасын яған жүнді қоймай, я прилетела с Казахстан, самолет твой, да. Билет, знаешь, там, қайрзаптар естіған, да. Ақшысын не дал, да. О, давай, теперь, один хит, Артур Илахон, деді. Все, дедім, разговор, вообще нету, дедім сама. Қайсын, какой, деді, какая тебе разница? Давай, дедім, болды, деді. Менің аққан көз ішім дария болды. Әлчі қойған жігетті бәқті болды. Жігет кімдір келінді, кімдір біліп білмей. Тойға барсам сөйгінімнің тойы болды деді. Ау деді, чувств, бірдім даватыды. Ты не понимаешь, бәрбіма, ты чувствуешь, да қойма. Чеплашмай на мою работу, да қойма. А теперь перевод него с ней дейді. Маят ала отырапты өзлерче. Перевод его дейді. Ой, его сейчас дейдім. Кіріш кетіп барман ашеді, кіріш кетіп барман. Шыма башылдым переводсын орысчыны. Мои слезы потеклись, как река. О, перевод қырса, даже плачет сама Африка. Мана. Невеста кто, жених кто, не знаю я. Нахрена пришел на эту свадьбу я? Маша қолды өйеді, о, жених кто деді, я откуда знаю тебя, жених? А невеста кто деді, невеста бұрындай бірді қоғыла кетсе бірілмеді. В общем, давай, оқып, в общем, түгіде, бірлер гүллән açып беріп, бір спигләнеп шықты, бір найы шығып кеттік. Давай дедім, это твой уважение дедім, бір давай дедім, гүллән алдым, конверттің бәдім ашық едім. Шында настроением түшіп кетті, бірақ бүйетті. Қанчы гүллері, зачем даватмады, нем керек ба, өзіміздің ақысын апырып, ұяқ алдырып, орыс етіп, бітчіт қылып, оны... нахрена дедім ғой мен, Маши Ахмеді ма, рас, настроением түшіп кетті қайтқан деген. Конверттің бәде, оны шыт қанчы дәйсілер, бір көп бос, бір 10 мың евроды, мейлі шоқатылағы, да қайтты еді. Шу яқмай настроением түшіп кетіп қалдым өйген. Ойынып, нем настроениесі жоқ дегенсілер, шыншы берді, шыншы ақшылан апты газ, пыңсықта отыдыған бірлер ба еді. Әнде өзіміздің нақшысын ашақ апырып, орысшыға перевод қылып, бітчіт қылып, әткіче әтмей қоған яқшы қодаймен. Ондағы оны өзіміздің ерді, өзіміздің нақшысыны, өзіміздің тілді етайлы, ондағы қоғаны біз, янылы біз. Рахмет! Алымжан Бавдинов! Рахмет!
Rahmet hürmetlik tomoshabinlar. Men yana ko'ryapsizlar, yolg'iz chiqdim. Erkakliklar yo'q. Yana birini topgan o'xshaydi. Qara jorga bo'lmasa, biyding senni kelermi? Fosite köyle kiynese, qizding senni kelemi? Algan iki yo'ldaslar, birinin shiq to'ymasa. Sen qanaqa bo'ldi? Ya men tushundim. Yaxshi ekeni? Men darrov tushundim. Hozirmish sahnaga chiqib naqsh etadigan naqshchi qozoq miltining chiroyli yigiti deymi? Sen yaxshi bilsan. Men bilmagan kim bildi uni? Kim ham qarab bilding-ku sen? Kimning toz yarishibdi. Shu naqshchi o'g'limiz chiqmay turib, men bir ajoyib she'r mislarni aytmasam bo'lamdi. Bo'ladi? Xuddi shu to'tqurning ichida Uyg'ur millati bilan qozoq millatining do'stligi yozilgandek. Tinglab yiqinglar. Davrdan davrga biz ikkovimiz birga kelemiz jetilib namusda o'rga. Sen ma'g'an bavur, men sa'g'an bavur. Tamira birga qozoq bilan Uyg'ur. Sahna төрінде men Uyg'urning aziz degan o'li bo'lsam, sahna төріне qozoqning aziz degan o'lini chaqiramiz. Aziz Abdurasulova. Ассалаумағалейкум. Әрине құрметті қонақтарымыз, көк байрағымыз желбіреген Қазақстан мемлекетінде көп ұлтты баршамыз оң қолдың жағасындай, бір атаның баласындай дүбірлі қуаныштан қуанышқа жетейік. Қабыл алыңыздар, сіздердің құрметтеріңізге арнайы ән шашу шын жүректен құтты болсын деген ниетпен орта толсын. Қабыл алайық бірге. Ал бірге. Шын сүйсең мені бағала, бағала, сағынамын деп алдама, алдама, басқаға жаным қарама, қарама. Шын сүйсең мені бағала, бағала, сағынамын деп алдама, алдама. Шын сүйсең мені бағала, бағала, басқаға жаным қарама, қарама. Шын сүйсең мені бағала, бағала. Бірге. Сағына сені тіл қатым қымбатым, өзіңсің менің алтыным сымбатым. Қимадым сені басқаға қымбатым, сағына сені тіл қатым сымбатым. Шын сүйсең мені бағала, бағала, сағынамын деп алдама, алдама, басқаға жаным қарама, қарама. Шын сүйсең мені бағала, бағала. Арулар қайдамыз, бірге көңілдік. Жалындай от боп жанайын, жанайын, кеудеме құшып алайын, алайын. Айыма сені балайын, балайын, өзіңмен бақыт табайын, табайын. Шын сүйсең мені бағала, бағала, сағынамын деп алдама, алдама, басқаға жаным қарама, қарама. Шын сүйсең мені бағала, бағала. Бірге, көңілдік отырайық. Қыздар қайдамыз, бірге көңілдік отырайық, қане.
Қарама, қарама Шын сүйсең мені бағала, бағала Үлкен рахмет. Азиз Абдрасылұлы. Рахмет. Рахмет. Әзіз, сен кімге ұқсайсың өзің? Кімге? Ха. Апам бұрын дәтті, даданға оқшайса сән деп. Аха. Апамға мен дедім, мен дадамға оқшығым кемейді, дадам чүнкі тракторист. Мен аферист деп мен қой. Артист болғым келді дедім. Тракторист, артист болуның яқшы чем аферист қарағанды чу? Дұрыс дейсі. Әзіз, әнді мана бүгін тамашы білдіріміз әнді бүттілей әмияды реклама кәтті, ойдам, өйділшады, әзіз өйділшіке, андақымда. Бұла біздің бүгін бірдім күтіп отыдды. Әлбәтті күтіп атқан болшы Бұла керек. күтіп отыды. Отырғарақ барайлы. Бұла біздің бірдім күтіп отыды. Әнді біз бұл құрық қол кәмідіқ, сіләйгічі біз құрық қол кәмідіқ. Бұда қарысақ, біз әзішкіміз бір ішкі бешімізді, бір бешімізді қошып қарысақ, мұшы Голливуд актерларға, артистларға мұны Россияланыкын оқшытыды, мұны артистларын болсын, актерларын болсын. Ула қалыды ке, біз мұ оқшаттық бүгін. Әзішкіміз бүттілей аш ішіне теріп, бүгін ішкіміз оқшыт келдік. Әзіз. Әнді, үрметті тамашы бала, экранға дықат, біздің юлтозларымыз кімге оқшайды екен қарабақ әлі. Әнді біздің әнді оқшытпақтық, ұяғарақ тұрсыла. Мәне, Алишер Амутов вә Шакрухан. Біз бұныңға Шакрухан Амутов Алишер Хан деп қойдық. Оқшам деге? Оқшайды. Оқшысы чавақны қатырашып отырыңлар. Рахмет. Нөветке сөреті? Бұныңла түгімеден нөветке сөре. Мәне. Uyuqdaki bizning xalqimizga xizmat qilayotgan yosh talantliq chiqayotgan endi naqshlarni o'zinglar bilasizlar. Nariman Ashirov Ben Stiller. Endi Nariman Stiller Ben Ashirov deb qo'ydik ularni endi. Qanaqa bo'ldi ekan? Ishkisi urug'tiqqan bo'lishi kerak ekan. Qarindosh, nima degan o'xshagan deyman-da. Endi kelasi rasmga qarab yoqaylik. Kelasi. Mana. Тайрагам Баратов и звезда интернов кудайма? Şu, nima degan o'xshagan deyman-da, nima degan o'xshagan. Qo'lida Kitayskiy уксус. Kitayskiy уксус. Lagman yeyotdi deyman. Kelasi rasmga qarab boqaylik. Mana. O'zimizning xalqimizga xizmat qilayotgan talantliq bizning Nur to'pi bor. Shu Nur to'pining a'zosi, naqshchisi Abdumutallib Jalolov va Barack Obama. O'xshabdi, bak o'xshadi bular. Barack Jalolov, Abdumutallib Obama desam bo'ldi-ku. Kelasi rasmga qarab boqaylik, kelasi rasm. Mana. Baxtjon X и Atrix. Rahmat. Asterix o'zi Baxtjonga nurg'un o'xshatadi ekan. Mana. Bizga o'zimizning sevimli sizlarni tinchaydigan qizlaringlardan Sanyam Ismail va Lalita bir chavoqchi bo'lsa. Lalita. Zanla bizlar. Navbatdagi rasm. Mana. Bunun itini Lev Varisov Nuralim Leshika deb qo'ydik. To'xta, Dilshod. Nuralim Varisov akimizdek bo'rlar tug'anda leflar nim yo'q. Durus. Mesaga bir chavoq chep qo'ysa, durus. Eng qizig'i teha oldi. Mana. Hammanglar bilasizlar, itinimi, familiyasini, naqshlarini yaxshi ko'rsizlar. Uyuqdagisi Rustam Niyazov, Diyorto'pi, bu yoqdagisi Dmitriy Malikov, Dmitriy Niyazov, Rustam Malikov bir chavoq chep qo'ysa. Chexe ishkisidan o'xshash qarag'ina. Shugo mana Dmitriy Malikov o'zi oxirgi vaqtlarda Rustam Niyazovga o'zini o'xshatib yurdi deychi, futbolchilarni o'xshatib. Endi eng yaxshilardan kelasi rasmga qarab boqing. Ana!
Tonislar. Men maqtamsanmi, men demisanmi, tonislar. Ana o'stirik, ko'stirik ana Rayim akam o'tirdi, o'rningizga turib qo'ying, bir chava chib qo'ying. Rayim Hamrayev. Rayim Hamrayev. Nima degan o'xshagan? Va yana nima degan o'xshagan? Ana biroq shu akamizning yeshirib kelganda asto chash tushishga boshlasa, to'shni o'xshaysiz shu vaqtida. Nima degan o'xshagan suratlari-chi? Navbatdagi surat. Oxirgi surat. Yo'q qo'y, mana. Özünlərini sevib tanışaydıgan gruppanlar, toplanlar. Gruppa Nur, bu şu Gruppa Nur'ni bizdiləməz, şu Madagaskarlarda muşlan dorab, muşlanın nakşlarını içirdi. Ula Nur is Madagaskar. Mana? En apasnıymış o. Buna endi mıdaq deb at qo'ydik biz. Jason Ilaxonov, Artur Statham. Artur akamni 3 kun bo'ldi mush suratni ko'rsatgandan shishindimay yurmiz. Spokойно yurgan bo'ldi. Endi biz butunlay hamma artistlarimizni o'xshatmadik, chunki bizniki yana endi konsertlarimiz bor. Xudoy ursa, shu konsertlarda yana o'xshatamiz degan umidda bizning kelasi sahnaga chaqiradigan ajoyib naqshchi o'g'lonimiz bor. Aziz o'zingizda. Uni biz hech kimga o'xshatmadik, chunki u bizning ajoyib naqshchimiz Abdurashid Ushurov. Marhaba. Gelgininde dünyaya bekletip tumaydı. Koşulgıca katağa takdir sınaydı. Berdaşlık bol hayatta, Allah seni kollaydı. Yamandın nezer eyle, gülün solmaydı. Gülzarlıkka aylandırgan bereketli kollarınız, ometli kırsın deymiz yüzge yeşiniz. Çok olsun toyunuz, bu tevergişiniz. Bizge ülgücün savak, dünyada besip bitken yolunuz. Çok olsun toyunuz, bu tevergişiniz. Bizge ülgücün savak, dünyada besip bitken yolunuz. Dünyaya bir kilermiz, bizi unutup kalarmiz. 5 günlük bu alemden haman gidermiz. Gülde yaşap öteli, ata ana barda. Hizmeti de bolaylı, daim oldu da. Çok olsun toyunuz, bu tevergişiniz. Bizge ülgücün savak, dünyada besip bitken yolunuz. Çok olsun toyunuz, bu tevergişiniz. Bizge ülgücün savak, dünyada besip bitken yolunuz. Besip bitken yolunuz. Mutlu olsun toyunuz, bu tevergişiniz.
bitken yolimiz. Abdurashid Ushurov. Dilshod, sen bilamsan? Men bugun birinchi qitim mashunda yo'g'on konsertlarni mang'izganim uchunmi? Manga konsert qattiq yoqadi. Sanga-chi? Endi manga yoqamdi, men baribir главный yeqish kerak-da. Sen meni, derman yoktan sen meni. Gündü görmesem gülüm, gönlü yoktan sen meni. Derdi yoktan sen meni, dermanı yoktan sen meni. Gündü görmesem gülüm, gönlü yoktan sen meni. Çek oldu şirek, yarım yok senden bülek. Çek oldu şirek, yarım yok senden bülek. Ayrılıp kalsam senden, bu candan ketsem gerek. Ayrılıp kalsam senden, bu candan ketsem gerek. Hiç kimge okşatmayman, bu gönül seni sorar. Hiç kimge okşatmayman, bu gönül seni sorar. Derdi yoktan sen meni, derman yoktan sen meni. Gündü görmesem gülüm, gönlü yoktan sen meni. Derdi yoktan sen meni, dermanı yoktan sen meni. Gündü görmesem gülüm, gönlü yoktan sen meni. Okşatmayman, bu gönül seni sorar. Hiç kimge okşatmayman, bu gönül seni sorar. Derdi yoktan sen meni, derman yoktan sen meni. Gündü görmesem gülüm, gönlü yoktan sen meni. Gündü görmesem gülüm, gönlü yoktan sen meni. Gönlü yoktan sen meni, ey gönlü yoktan sen meni. Zulfikar Zayitov. Va Qalbinur Arab rahbarligidagi Alamat Basud prodyuserlik markazidan Azada usul ansambli usulni sahnalashtirgan Farhod Duganov. Рахмет. Вот таким вот красивым образом мы уже открыли вторую часть нашего гала-концерта Янгра Нахшам. Недавно выходил у нас какой-то казахчи, как его звали?
Нажмила. А, нажмила, Камила нажмила, да? Да, нажмила. Я вот хочу сейчас видеть его. Можно? Нажмила. Можно пригласить? Конечно. На сцене Алымжан Бахтинов! Рахмет. Ән мұла өзлерчі. Орыс сөздеп бір нақы жүрдік бән. Етімді фамилиямды түшендім, қағайшын түшендім. Біз азыр білмейме мұны яшла орыс сөздейдіған моды му, или өзлер яқамды, білмейме, әшлағы кетіп бөртші. Бұл мәлдің жыққы біздің районла, ұйғыр районла, еркет, челек, әшақладың келді мәлдің амтығы кепті, ішкептідікі орыс сөзде кетеді. Мүшке? Мен мұны яға айтмайым, амтыды 15 жыл опты жүгінімге. Орыс сөзләшті келді, дуайшы біз қақмаймызға қондақлан. Мәлләден келді, ішкептіден кен сразу орыс сөзде кетеді. Тек мұнда қызла тұр кетеді қалыр балық. Аны о дейбем, мына қарсы жырақтыл байқамағым, мына қарсаң ұйғыр районындaki мұндай сәбе, қана адашсаң, оз как дела, кетуді, орысча, чәнмеме. Нем онда сөзді айтып, мен ойландым, хел ойландым, аяқ беріп сорайма, аным беріп сорайма. Кен бұл чоңлатын сорсам дейді. Сен он шықма дейді, сен он шықма, сен бәрі мұн жөндемейсе дейді. Акасы кем да ойласам, о мұнақ ке. Ошы біздің орысшыны Yaşla, orus için sözlep, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 жыл sözlep, бычтын шықыр өйтіп, онынки өзіміздің тылыны свежий шықыды кен ғой. Коробкадан ичеп, кейін бір 80 жылладың кейін, упаковкаладың ичеп, салафалладың. Кейін сөзлейді кенде. Әнді ол яшланың бір жатын мен түшенді мен орыс сөзлек еткенде. Онда қоғын бізді хел бір қаламқан сөзлеп екенде өзімізді түшенмей қалған. Бірақ өзімізді өзіміз түшенмей қалмыз, ау деген адам өзі түшінді бірақ. Мәселен, мұнақ сөзлеп екен, мен азы езік еген, мен өзімші. Өзімші яздығым болғын. Маған мұнақлап ада, мұнақ сөзлеп ба. Бірлер дейді, мұнақ бір қызла өткет басы өзілерші, балла дейді, ой, яма яқшы қыз кәнде дейді. Яма яқшы деген қана қой жоқты. Или яман, или яқшы олыш керек қой. Мәштағынан түшенмей. Бірлер мұнақта, балысы отағыз қойды дейді. Сән мәші отырыпты, аз мәші оқиып кен мәжім, тез жота мәші отырыпты дейді. Отырыпты деген қана, отырып тұрамды шал апыс кәйгітші. Отырып тұр. Тек бірлер ұлқымда семейіне отырып, тамағынан шотқа вақты да ұшақ балыр ба ғой, жық сөздеп, бірлер емей, еттіп қошқылап бірін ақ. Теріккеді дат істеді, ағызын жұмып, егіне тамағын дейді. Ağzını julup qanaq tamaq yedi. Qayerlerden tıqıdı o tamaqını. Xuda özü bildi. Kim o maşın qoyduğu yerler barsan o? Şəhərlərdə o anç yox. Bunu özümüzün Uyğur rayonuna da, əşaqlarda. Maşın qoyduğu yer, maşın qoya etsən, tur oldu. Maşın qoyduğu anç var. Davay, kayning be deydi. O kayning be degan qanaq yox şoqdu. Yani, davay dis bolduq mağa yersa. Ақсығы. Кәйнің бе декет. Кейін бірлер ба, өзлерчі мұшы 8 мартлада өмірлік жүп түшіге мұшы өзінің көңілін білдірей деп. Әміміз дейміз оны, мен сені яқшы көріме дейді. Шақты яқшы көріп, аны әскі көріп, мен сені көме атыма деген ұшашқы ғой. Кейін ал бір қызламда топ кетіп басы, мақтың бала ұрлық кет қалды ғой ма? Анқи қалды ғой, шәрі оған анқиды. Анқип аны ұрлық кәс, көзін қарап маңамамса деді. Көзін қарап қанамады, маңамамсын көзін қарап. Башы ұрлық кет мәмді оқты. Шын мен мұны Артур Илахон фоқшаш бірлері дейді. Чечі ұзынла дегенімді, чечі өз кет келді. Наймандан бешім еп келе деді. Чечің ала сәні, бешің аламса, чечің алсаң, чечім еп келе деген. Бол дейді, кет қалды. Кен бірлер ма, мұнақ дейді. Жық сөзлі кәсіп мұнақта кету. Тылын чайнымай сөзілгіне дейді. Тылын
Birdırlıqı inden qıldı bir çaylanı birden qas üyledi qıldı qanday üyledi qız avımda жүгіріп кір. Putun yaş ege dedi. Putun yaş dedi. Putun мәдени шамды қай туфлирон яш туенди. Putun iş kir dedi. Putun мәдени vitамды ау чәлме қылды өзі деп. Масла яман ургысы деп еді, ашын үшін мен түшініме яшла мынақ сөзлерін сөзлігіше орыс сөзлері деп ашын үшін орыс сөзлерім деген деп, бірақ мынақ қалам қалан сөзлер болса, мәнке ойлаймын, мынақ сөзлер шығып кетті, бірлер адыш кетіп. Іштің астынан дауыс шығып шылауағын аз қалдығы, мен нә жүрсе дәдім декен деп. Дауысының астынан шығып шылауады дегенде. Шыны мен шыдымай өзім мынақ кішкена yazmam ғой. Şiir yazdıgan kompozitör. Şiir yazdıgan kompozitör demedi. Şiir yazdıgan neydi? Şiir yazdıgan ne? Romantik demedi. Onda demedi. Şair deydi o. Mınaq o. Yolға çıksam mаңай деп, достым қалды давай деп, қошып қойымыз қалай деп, Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Нормально ме? Bu xeyli özüm çidimdim ras. Nurgun zitme, bayıqmay qapma. Kadam manga zit. Tonunanne lipyoshka dep, ashkökünü petrushka dep, qizla dostunu petrushka dep Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды dedi. Әжайып есіліні супер деп, апырын оғланны молодец деп, пачақ құймақны халадес деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Наданны біз тупой деп, пішіқні біз скупой деп, мәртләні крутой деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Ята бөліміні спальны деп, ашқанны кухня деп, мончымызны баня деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Көрішіплі привет деп, как дела гүл свет деп, таң шапақны рассвет деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Мөшікні біз кошка деп, қызымызны дочка деп, бөрігімізні почка деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Яқшы жаздың бұл кетмелей ме оқыра? Так. Қан бесімні давление деп, әріз yazımız заявление деп, жоланмыны направление деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Тұрақны біз стоянка деп, сәйлік шықсақ гулянка деп, дастыхан яйсақ полянка деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Мәктеп демей школа деп, қызық босы прикольны деп, тоқ етәріні реальны деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Аз маяқ кішінен қалды, аз бір 37 көплеттегі ба маяқда. Мұзлатқыны холодильник деп, тоңлатқыны морозильник деп, білі ішсі саботельник деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Қошықны біз ложка деп, аяқны біз ножка деп, аппа қызны крошка деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Жозымызны стол деп, орындықны стул деп, едәнні біз пол деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Понзакны біз мәчік деп, оғыл балыны мальчик деп, бармығымызны пальчик деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Пайпақны біз носки деп, көз әйнекні очки деп, көз қарчығыны зрачки деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Құлыпны біз замок деп, өтік демей сапок деп, мұз бәйнанның каток деп Алматыда ұйғыртылы жығылап отырды. Артур Илахон. Өй мұны? Өй? Артур Илахон дейді мұны. Рахмет. Әнді Мына ойлаймын да, әр немнің өзінің тылы ба, әр милләтінің өзінің тылы ба, біздің Құдай шүкірі өзіміздің тылымыз ба. Әнді мына ойласаңла қарапайым мысал, малланың өзінің тылы ба ғой, малының. Сиыр өз мөрейді, дұрыс ма? Ешек өз аңырайды, ішті өз ауышыды. Әнді көз алдыңа кәлтіп беқін ба? Мөшік, мөшік. Бірақ аңырап отырды. Қандақ? Мөшік аңырап тұрса, қыпсы. Біз білмеймәді, башқы тілді сөйлесе қанақитан өзіміздің упаковканың ечілмаған тілі болса тегі. Шыны да сөйлесек, біздің Қазақстанымыз мана бізге шунча шарайт ярып беріп отырды. Мектептеріміз ба, гезит журналдарымыз ба, киноларымыз ба, машта концертлар ба, адамдар анча келмейдіған. Рахмет.
Özgü tilinin hemsini bil, üzerinin tilini hürmetle degan yaxshi maqol bor. Rahmat. Alimjon Bag'zinov. Alimjonga rahmat. Biz konsertimizni davomlashtiramiz. Dilshod, bilamsa, yaqinda Yerkatda bo'lgan bir to'y Guinness rekord kitobiga kiribdi. Oldim. Nemishki demamsa? Nemishki dedim. Saat 7'de başlandıgan to'y top-to'g'ri saat 11:30'da başlandı. Ha. En qiziq yeri, o to'yda 25 qitim mashrab degan naqshin qo'ydi. Mümkün aziz. Biroq hozirgi sahnada yangraydigan naqshimiz endi shundoqla bizning Uyg'ur xalqimizning har bir to'ylarda yangraydi deb men endi umid qilaman. Chunki o yangi to'y to'g'riliq naqshini aytadigan kim bilamsan? Sahnada Nur To'pi. Marhamat. Aziz gelin mehmon to'yga merhamet. Yaxshi tilak sayib xonga itayli bugun. Gelin aziz gelin mehmon to'yga merhamet. Yaxshi tilak sayib xonga itayli bugun. Uzak ömür güldek dünya bizge yar bulsun. Hayatımız mengü içmez şadlıkka dolsun. Uzak ömür güldek dünya bizge yar bulsun. Hayatımız mengü içmez şadlıkka dolsun. Hayatımız mengü içmez şadlıkka dolsun. Toyla 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 içine toyla. Verin taşla hemra bulsun bugünkü toyda. Toyla 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 içine toyla. Kız yigitler oyna gülsün bugünkü toyda. Oturup dasturxonni nazo nimatga mehmon kelur deb kutayli yaxshi niyatda. Oturup dasturxonni nazo nimatga mehmon kelur deb kutayli yaxshi niyatda. Sazlar bilan jaranglatib qarshi olayli. Kulga chaqcha qo'shaliqqa cho'kib qolayli. Sazlar bilan jaranglatib qarshi olayli. Kulga chaqcha qo'shaliqqa cho'kib qolayli. Kulga chaqcha qo'shaliqqa cho'kib qolayli. Toyla 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 içine toyla. Verin taşla hemra bulsun bugünkü toyda. Toyla 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 içine toyla. Kız yigitler oyna gülsün bugünkü toyda.
Rahmet. Nur tabi yaxshi bir sabahlar ha. Rahmet. Yaxşı naqshga. Xudoyim bersa endi Uyg'ur xalqimizlarning har bir to'ylarda anglaydigan bo'lamiz deb endi umid qilamiz. Sen aziz bilamsan shu 2005-yillari shu Şinjanda Baxtsizlar degan bir kino chiqdi. Oo, kinonu ko'rib men talay jig'ilgan texi. Sen emas, butunlay hamma yig'ilganda, shu Baxtsizlar desa, darrov mening o'yimga shu Lola degan naqsha ismiga keldi-da. Nima degan aytilgan naqsha, nima degan so'z, endi tekstni o'ylasangchi, nima degan ma'no ichida cho'nqur. İsim qilsamgina yuragim og'ribyotdi. Yuragimni tutibdi sen. Buni shu yoqdami Şinjanda shu Lola degan naqshini o'rinlagan bo'lsa, shu naqshinilar bizniki Qozog'istonda ajoyib bir qizimiz Bobiga yetkazib o'rinlagan shu Lola naqshini. O bizniki Firuza Jalolova qizimiz. Biroq bugungi kunlikda o Lola naqshini emas, yangi naqshini ipga o'tirdi. Qani sahnada Firuza Jalolova. Kimgidir yalgan dünya, kimgidir heves dünya, köp sınaklarga tolgan dünya bu. Yaxşılar göz yaş döküp, nadanlar gamsiz ötüp, tenkeştin juda bolgan dünya bu. Yekinin taşlap gider, gözlerini yaşlap gider, köngülni zarlap kalgan dünya bu. Sevirlik bilen takır, bizlerde yoktur pekar, hasretlerge dolgan dünya bu. Tenşenmigen yalgan dünya bu. Dünya çeksiz dünya, insan kalbi sungan dünya. Dünya sırlık dünya, dert elemlerge salgan dünya, yalgan dünya. Ötsün bu ger yana min yıllar, zinhar bulmaz bırakam dünya. Bağrını keng açkın sen dünya, barçelge tang bulgan dünya. Biri körmez, biri anlamaz, biri jetim, biri manalmaz. Zar zar yığlap günleri ötken, insanlarga rahim et dünya. Dünya çeksiz dünya, insan kalbi sungan dünya. Dünya sırlık dünya,
Firuza Jalolova. Rahmet. Sen degende kılıp babığı yetkizip orunlaydı ki. Ben sana Senya desem oyunga nem keldim? Senya desen Ksenia Собчак keldi. Koy, Senya Собчаг'ın nima o? Biz o'xshash ведущий bir qiz, uyatsiz bir qiz bor shaqda. Bu yoqda biz Senya chak-chak deymiz uni. Bu yoqda bizning bir Senya degan bir yigitimiz bor. Biz uni akiltib Senya deymiz, chunki yomon yaxshi ko'ramiz. O'zing ayt qanday familiyasi? O albatta Sichan Zaitov. Yaxshi bo'lsa vaqtinglar marhamat qiling. Osmondaki ay idi, yerga tushib loy bo'ldi. Osmondaki ay idi, yerga tushib loy bo'ldi. O'z yurtimda azizdim, taşa jutta har bo'ldim. Öz yurtimda azizdim, taşa jutta har bo'ldim. Ana ko'rgili keldi, dadam sevgili keldi. Ana ko'rgili keldi, dadam sevgili keldi. Egiz qarg'ay tağdan, sular aqdı saydan. Egiz qarg'ay tağdan, sular aqdı saydan. Biz munda g'irib bo'ldik, ata analar qayda. Biz munda g'irib bo'ldik, ata analar qayda. Ana ko'rgili keldi, dadam sevgili keldi. Ana ko'rgili keldi, dadam sevgili keldi. Şigini aşkın ana, men musafir bir balan keldi. Şigini aşkın ana, men musafir bir balan keldi. Ana ko'rgili keldi, dadam sevgili keldi. Ana ko'rgili keldi, dadam sevgili keldi.
Seyitcan Zayidov. Rahmat. Seni, oy, seni depem, Seyitcan. Siz mashhur qilgan bo'lsangiz, endi bugun sizni bir 2 minutga avara qilamiz. O'tirg'araq keling. Oy, tomoshabinlarimizni yig'latding qo'y bugun. Biz Shu. mumkinchilik bo'lsa kichkina kuldirib olaylik. Bo'ldi. Bo'lamda? Bo'lsa, mana qilaylik. Endi har bir boshqa mamlakatning konsertlarida shu orliqlarda xalq zerib qolmasin deb bir o'yin konkurslarni qildi-chu. Shu biz nima ishga qilmaymiz dedik-da, biz nima ishga qilmaymiz. Shu orasidan bir mana shu siraroq bir balla bo'lsa tepib chiqqina. Aziz. To'xta, men mashada birisini ko'rgan. Kim? O'zimizning naqshchimiz. Showmen. Tamada. Defitsit. Unda defitsitniy malchiklarda u. Mehrat Ametov. Qani? Qani bir chavoq. Mana Mehrat Ametov. Mehrat, qani Mehrat? Mana Mehrat. Aldirmay chiqdi bular. Ashta. Chavoq bo'lsin, ha? Marhamat, sahnada Mehrat Ametov jinsida. Assalomu alaykum. Mehrat, o'tirg'araq keling. Mehrat, mumkinchiligi bo'lsa bizga bir рабочий mikrofon bo'lsin. Mehrat, Seyitcan to'liq improvizatsiya bo'lish kerak. Biz sizlarga o'yin o'ynatamiz. Hozir ekranda harflar chiqdi. O'chir bilan chiqdi. Masalan, birinchi cho'ng bo'lgandan keyin Seyitcan Zayitovdan boshlaymiz. Seyitcan Zayitov, ekran qaraysiz, qanday harf chiqsa, masalan, M harfi chiqsa, M harfiga darolasiz bir naqsh o'ylashingiz kerak. Naqshning 5i M harfidan boshlanishi kerak. Seyitcan tushundingizmi? Tushundim. Kim boshlaydi? Bir-biringlar Только Uyg'ur naqshlaridanmi ya? Uyg'urcha. bo'laverdi. Bugun assambleyani 20 yilligi. Qanday tilda aytsanlar, shunday tilda aytaveringlar. Chunki Qozog'istonda 130 dan oshiq millat turyotdi. Hammasini hurmatiga deb aytaveringlar. Bo'lamda? Bo'ldi. Qani, hammamiz ekranga diqqat qilamiz. Birinchi harf Seyitcan Zayitovga to'xtamaymiz, o'ylanmaymiz. Marhamat. A harfi. Avliyodek chog'. U A davatimiz. Aziz, sening komandang harf to'nmaydi ekan. Seyitcan odam pozort qilmag'ini oppoq Bu Uyg'ur alfavitdan bu. Ana mehribon ana qadirdan. Rahmat. Naqshini aytishimiz kerakmi ya? Aytishinglar kerak. Naqshning nomini. Kelasi harf Mehrat Ametovga. A harfi. Avliyodek chog'laysan. Biz podkastsiz bo'lgan-ku. Durust Bo'ldi. Navbatdagi harf Seyitcan Zayitovga. B harfi. Chaqan. Baqirsam badamba gullavla. U gullavla degan naqsha G boshlanadi. Qo'shni harf bo'lmaydi ekan bular. B'dan boshlandik. Baq kirsam badamba deb boshlanadi. Durust. Seyitcan Zayitovga durust. Kelasi harf Mehrat Ametovga. V. Endi nima aytasa? Jutqa qara endi. Vagon degan bir narsalar yo'qmi? Seyitcan o'zining yangi naqshisi bormi? Vay xalqim. Ha, balle. To'g'rimi? Vago. Bo'ldi. Bo'ldi. Durust. Kelasi harf o Seyitcan Zayitovga marhamat. G. G. Qanday naqshi bordi? Seyitcan odam pozort qilma. Odam pozort qilma Seyitcan. Men nimishki seni ivoldim Seyitcan. Bo'la. G'erib sanam degan bir naqshni uriyapsan-ku, qay razisi? G'eriblikda to'lajig'lar. Durust. Bir chavoq chap qo'ysa, Xudo shukr. Marhamat, endi harf D harfi Mehrat Ametovga. Endi nim qilsa ekan. Uyg'ur tilida D yo'q. Dutarim. Ha? Dilbaradan naqshisi. O'sha bir tol so'zni aytamsan sen shuni? Undaqni bizim bilimiz-ku. Shunday mana kichkina Xalqim chalgan dutarim. Ha, shu masdan. Ana xalqing chamay kim chaladi uni? Bo'ldi. Ketdi. Yo harfi. Yo mayo. Yo. Bayaq negr Seyitcanning aksisi. Yo dedi, o считается. Durust. Bo'lamda? Hisob olamiz uni. Hozir boq, yo degani. Jip jo'jalarim. Hey, jip emas-ku, jig'u bu. Bizda J boshlanadi endi. Jip demaysan-ku? Bo'la. 1-2-3 pozor. Esa aytib ekan, jitq chappan kiymayman. Bo'ldi, jitq chappan kiymayman o'sha men.
Iye. Mayli. Bo'lamda? Juttun chiqib Oo, ana. ketgili. Nuralım var isminden nakşisi. Rahmat, rahmat. Kelesi harip Seyçan Zayit'la Z harfi. Zaitov. Сделай. Zubi zubi. Zubi zubi zubi. Uy. Zubi zubi zubi. Ege koloni, молодец. Zubi. Rahmet Üyüz Şakırkan Xudo olsun. shirin. Zubi. Kelesi harip Mehrat K. K. Kim ya? Ketmenim, kinep kelsem asan emas Sen demiş ki bunun nakşları iyi. Duruz öz vinavat. Aşağı nakşına çıkır koygan eken. Boptu Duruz. meyle. Endi harip Seyçan K. Katmenim de bit. Eli kıytığım da. Ete. Qara bolsa talat. Ya yağın it vatıdı. Yağın it vatıdı. Kapkara koy gözlü gibi yürürüm ben. Ha. Qapqara qo'y ko'z, ay ko'zliga. Rahmet. Rahmet. İsap qalımız kelesi harip Mehrat'a. La harfi. Lampa degan narsalar yo'q. L. Любовь похожая на сон. Sen xulavatqanda aytdingda son bu gapni cho'tam. Mayli. Bo'ldi, İsap bo'ldi, qalımız bo'ldi. Kelesi İsap, ha. harip Seyçan Zayit'a M harfi. Me. M. Men anglab yetib keldim. Melenge uçup uxdi. Rahmet. Duruz. Rahmet. M harfi. Endi Mehrat Ahmetov'ga N. Ne? Ne? Не нервничай. Na na nay 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 nay. Ne? Yok mu? Nur çiçilsin. Duruz. Oh, Xudo shirin. Sazığa. Duruz. Ne? Endi Tayvan'da harip yok. Seyçan'a Ngaqqa Bo'ldi, isap. Bir çava çep qo'ysa. Garmoshkin sevatud, garmoshkin sevatud. Bilindim aydı da mana. Rahmet. Kelesi harip Mehrat Ahmetov'ga O harfi. O, Mehrat. О, боже, какой мужчина. Ay. Ey, tarşıydı be. Ya koy uyuqni manga bo'lmaydi. Ha. Şu it vitaminiken degan. Kelesi harip Seyçan Ü. Seyçan. O'ssak bo'yida bulbul. Yaxshi, Seyçan. Kız git Kelesi P harfi Mehrat'a. P. Patgül xanim. Ey. Yağın. Hacab onu etsen-chi. Apam pedi pomidor degan. Biz yetatsak bo'lamda shuni. Itat kira. Itvet. Потерянера. Тебя в нем я ищу, как пустыню речей. Bo'l. Ko'z o'nlama Seyçan faqat uyg'urcha naqsh aytmaydi, yo o'rischa naqshlarni aytalaydi. Endi harip S Mehrat'a. S. Samsa. Oyna Saadet xan. O'yinlardan boshlalding-ku. Ya endi Saadet xonga naqshni aytdi. Ne bo'pti? Soyna emas-ku? Shundaymi na? Seni dedim ayarim, seni dedim can. Ay rahmat. Seni izle. Bo'ldi, sapsa ekan-ku ya. Evet, Kelesi harip Vo P. Seyçan. Ben de etsem olam dendi. Ты что такая дерзкая, Тиматина нaqshsi? Ey yaqin. Ты кто такой? Давай до свидания. Да. Bo'lamda? Ты tamada сам до свидания, ты чё? Bu meni komandam. Endi harip H harfi. Seyçan. Bunda. Halal kolbasa. Hayvanın yatayımı canıma. Duruz. Rahmet. Harfiga. Yana bormi harflar? Mehrat Ahmetovga Ç. Yomon eski harf. Неудобно. Biz videoda Çimçaçak çavaterdim bir koçak. Ya biz bereli. Ha. Çip. Oma bo'ldi. Bo'ldi ya? Oma bo'ldi. Kelasi harf. Yu. Oxirgi harf. Seyçan Zayitov Yu sizga. Bizga sap qiyinlar bilan beribsizlar o'zi. Uzanglar ashtaq sat. O Yuri Gagarin. Uya.
Yuri Gagarin to'liq nadi bir naqshi bor? Yumlaqqa yumlaq, ayollar, sen chiroyli, men amroq. Ay rahmat. Mushun bilan har birimiz tugaydi. Mehrat, seychan sizga ko'pdan ko'p rahmat. Seni avval qildik, xafa bo'lmaysan. Yaxshi o'ynab edinglar. Endi ikkisi birga to'yga chiqishgan bolalar bular aslida. Yaxshi chaqchoqlar Mehrat Ametov, Seychan Zaidov. Aziz sen hozir anladingmi? Ajoyib bir naqshlar chiqib ketdi-da, ajoyib bir naqshlar. Masalan, buni qozoq xalqida hozir butunlay hammasi shu o'ynayotdi-da. Abim sen deding-ku, chip 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 degan naqshlar bor. Anladım. Anladingmi? Shu naqshni anglagan bo'lsang, u faqat qozoq xalqida emas, undaq naqshlar bizdan bor-ku. Kim edi degan? Chunki u naqshni iti opa. Sahnada Rasul Zaidov. Assalomu alaykum. Hoppa sen güzelim, kalbimni mengü küydürgen. Hoppa can dıldarım, yüreğimni yar küldürgen. Hoppa sen güzelim, kalbimni mengü küydürgen. Hoppa can dıldarım, yüreğimni yar küldürgen. Hoppa Teşna güzelim, sevgi kumarım, ay yüzünge men heyrane. Bir karşındın aldın aram sen yarım ben güge. Yüzümde külke, yürekte sügü, bulsan yarım yanımda. Billa bulaylı, eyvah padayım, gelgin yarım kışımga. Hoppa sen güzelim, kalbimni mengü küydürgen. Hoppa can dıldarım, yüreğimni yar küldürgen. Hoppa sen güzelim, kalbimni mengü küydürgen. Hoppa can dıldarım, yüreğimni yar küldürgen. Hoppa Aylık tünlerde sen hazırsan ben, sen hıyalımdın ketmeysen. Gül camalını unutamaymen, dermanım özen sen. Yüzümde külke, yürekte sügü, bulsan yarım yanımda. Billa bulaylı, eyvah padayım, gelgin yarım kışımga. Hoppa sen güzelim, kalbimni mengü küydürgen. Hoppa can dıldarım, yüreğimni yar küldürgen. Hoppa sen güzelim, kalbimni mengü küydürgen. Hoppa can dıldarım, yüreğimni yar küldürgen. Sen güzelim, kalbimni mengü küydürgen. Hoppa can dıldarım, yüreğimni yar küldürgen. Hoppa lan la Hoppa yüreğimni yar küldürgen. Hoppa
Rasul Zayitov. Usulda Zarina Nuriyeva. Rahmet. Dilshod bilamsa, her bir milletning o'zlarining oilaviy bir yulduzlik juplari bor. Bileme. Misoliga Berkut bilan Ayşe, Duruz. Qidrali Bolmanov bilan Qaraqat, Pugacheva bilan Kirkorov. uy ular ajrashgan. Galkin. Galkin. Shundoqla bizda o'zimizda shundoq bir yulduzlik jup bor. Ularning muhabbati bir-birisi degan xuddi indiskidek. O'zinglar sezib o'tgan bo'lishinglar kerak. Sahnada duet yayra. Sana kuygan bu can seni derken Canға derman her sözün bana selken Sen yalğız canlarım en yar Sen yürekte bilhumar Kalbimde bir üzen Yürekteki xumarım can yarım sen Sen barda keng alem Dilga asqan ko'z tegmas tumarim Baskan izinde cananem gül yari Çal çal yarım yanrısındayım Kül sazları Gecem gündüz yarım köpegen yandı Yapılmaz bilek sendin Aziz yar Kalbimde bir üzen Yürekteki xumarım can yarım sen Sen barda keng alem Dilga asqan ko'z tegmas tumarim Ötse ömrüm, ötse günüm Faqat sen bilan yarim Sen hayatim sho'x yorig'im Sen yarim dildorim Hey aziz yar Men baxtiyorman Osmonimda sen yürü ayım sen Kalbimde bir özüm Yürekteki xumarım Can yarım sen Sana kuygan bu can Seni derken Canға dermanı her sözüm Bal selken Sen yalnız can aramım ya Sen yürekte dil xumar var Kalbimde bir özüm Yürekteki xumarım Can yarım sen Sen barda keng olem Dilga asqan ko'z tegmas tumarim sen
Yayra. Vay. Rahmat. Rahmat. Yıldızlık cüp. Ajoyib. Özlerinin uyduma bir-birisi bilan so'zlashganda naqshi bilan so'zlashadi deyman. Bilma, uni hammasi bildi. Eng qizig'i so'qishganda deyman-da, qanday deyman-da. Deydiganda, "Nirvamga tegma, jon do'stim" deb so'qishandi ular. Ya eng qizig'i deyman-da, o'zingmi tamada, ayolingmi tamada bu qiz qanday so'qishdigini. Ye. Bu so'z tugmaydigini. Uni to'xtatib, aziz, endi men kelasi sahnaga chaqirilgan bir ajoyib bir to'plarimiz bor. Shularni men taklif qilsam, uni mashada o'tirgan butun tomoshabinlar. To'xta. Bir yerdan ovoz chiqyapti. Men jutgetdim. Bir yerdan ovoz chiqyapti. Yo, xatolashdim. Men To'xta davatma, bir yerdan ovoz chiqyapti. qayerdan Men chiqdi? jutgetdim. Qani? Men jutgetdim. Xudoy Men jutgetdim. Qo'shig'im ichib ketgani mening voy. Men jutgetdim. Bo'ldi, ketib qoldi. Mayog'im yib ketgan-ku. Men jutgetdim. Qani Xudo qilmakdan. Cho'ng opa. Ne çoğapsi? Ha, qiz ku. Ha, Hadi. Opa qiz. Sağlam. So'ngdan bu yoqqa keling. Men jutgetdim. Aldıqaroq bag'ina. Bu yoqqa keling. Men jutgetdim. Yomon qattiq jutgetdim men. So'liqlig'ini qizim? Men jutgetdim deyman. O sakirmaga men tushib ketdim. Men jutgetdim, mana qilayman. Bo'ldi. Yo'q, singlim, sadan ketay, tinching. Nim qilasiz? Men jutgetdim danlara. Qanday ketdingiz? Bilmayman, jutgetdim. Yo'q, siz nim qilasiz? Men jutgetdim. Men yomon qattiq jutgetdim. Bu yerda ne qilasiz siz? Hadamni izlayapman. Hadamni? Tushundim. Buni Konsert kelgan bo'lish kerak bu. Hadangizdan keldingizmi? Hadam mening bilan keldi, men hadam bilan keldim. Yo'q, to'xtab turing. Hadingiz siz bo'p kim bilan keldinglar? Men hadam bo'p ikkimiz keldik. Voy, buni qiz rosa qattiq. To'xtabdi. Bu tomoshabinlarimizning orasida hadisi borku. Badu buni aranglada, buni yeningladagi kirsoda, endi jut ketgan kichikina o'roq chiroyli qiz yo'qmi aranglada? O'roq emas, men jutgetdim, rost kechirib. Yo'qmi hadisi? Yo'q. Yo'q. Aziz. Bunda yo'g'on to'paqdek singlim jut ketganmiz, men izlamatdim. To'paqdek deymi? Kiyikdekdi. Ha, kiyikdek. Ya bundaq mening ayolim jut ketadigan bo'lsa, men boshqa izlamatdim uni. Sen izlamaysan, sen hadi chiqdi. Singlim, To'xta. Singlim. Singlim, opa qiz. Cho'ng opa, oy. Bu yoqqa keling. Men jutgetdim. Yomon qattiq jutgetdim. На нервный почве ketib qolgan qo'shgan. Itin so'rag'ina, itin. Ismini so'rab boqayman. Sizning ismingiz kim? Bilmayman. Bilmayman. Bilmayman deganingiz sen itingizda mutlaq o'yingiz yo'qmi? Oxirgi shkaribni bilma. Ha, shkarpi, tepolmiz. Qaysi arab? Mama, uy, Am, to'xta. Uyg'urning ismida oxiri amga oyoqlashidan qanday otlabatdi aziz? O, jiqqu Uyg'urning tilda amga oyoqlanadigan ismlarning birisi, misolga Patam. Patammi? Emas. Patam emasmi? Ha? Aminam. Yo'q, emas. Ya, bu Patam. Bu patammi? Chiroyli qotga biroq emas. Topdim. Mamam. Qini. Nimalar qo'shib ichib ketdim meni itang. Ey, singlim, So'nim bu yoqqa keling. Tuflaymi? Maskan. To'xtabdi, o'zing Qo'shinli. O, masi bilan ketdi-ku. 23-oy 8-marta ipagan. Shu vaqtda haydon sizni ko'tarib yurgan o'xshaydi-ku. Bu o'zi bundoq bo'lsa, hadisi qandoqdi deyman-da, prosta. So'nim sizni Yo'g'onam deb qo'ysak bo'lamdi ismingizni? Yo'g'onam? Chiroyli qotga. Yo'g'onam desak bo'lamdi sizni? Daliringlar. Yo'g'onam, sizga bir so'rag'im bor. Yeshingiz qanchada? 45. Emas, конечно, de. 15. 15. 15 o'xshamaydi. Xuddi 45nikidek hilkasiz. Yaxshirsiz, 45 kerak, yaxshirsiz. Men yutib ketdim, biroq yomon qandoq yutib ketganligini so'rab boqaylik. Qayerdan yutib ketdi? Qandoq yutib ketdi? Qayerdan yutib ketdingiz, singlim? Meni balkondan ishtiribdi. Meni kaynimdan ishtiribdi. Kaynimdan ishtiribdi? Hoy, Dilshod. Kaynda mana ishtirib aytgandi. Yo, endi men kayn ishtaganki, mayli izla qoldimi deymanda ishtirib aytgan.
Kendin işte. Balkondan iştirip attım siz. Şirvetті ішіп боласыла мені, Бика, Бика. Құдайым сақсын, егіз балкондан егі түшкенді қандақ мı аваз шыққанды деймен де. Қада қып бір ысшық кеткен. Топла шығыпты. Yakında kımı dey. Пычық-пычықыл болды. Қандақ? Пычық-пычықыл болды. Пычық-пычық болды әмес, пычық-пычық өлді едің. Аштақ біраз болды ғой, білмеймін мен. Немішке? Білмеймін, менің Бика іштірветті кәйнімді кеп. Яқ, немеге іштірді сіз не? Бірлер келді, төт адам отырдыған ең, яңыз отырып сауды іштірветті мені. Ой, садан кетет саңлам, әнді концерт кәгенді кен бір жайымыз отырып көз азмамды. Концерт келгенді кейін, етіп көрей дедім де концертіне. Етіп ми көремді, енді? Тоқтапты, соным. Еқырақ келің ай, соным. Құчағылап илаға мені. Құчағылап олай десем, қолым етмеді. Соным, тоқтап тұрың. Сізіне іштірейді балкондың. Әмбей, пычық болды дейдіңіз түшкенде. Сіз шу вақты қаттық түштіңіз ме, я юмшақ түштіңіз ме? Юмшақ түштім. Себебі мен балконды түшкетіп, астып қарсам бір адам ятады. Ой, құдайым әй. Әбәйім, скорый помощның аваз аңланған тәш балық келді мекен? Құдай Кемі астыңыз қалғанда, тірік қалмайды дегені, Аманқасы болады ғой, аманқасы болады. Ядақ берілер. Юғаным, сіз мұны кәйніңізден іштіріп әткен адамды білемісіз? Білмеймін, бірақ түрін тонеймін, әшіп басылан екен. Түрін тонейсіз? Түрін тонеймін мен. Итін білмейсіз? Иті білмеймін. Юғаным, тоқтап тұрың, сәбі құрың. Hazır бізді бар рәсімләні көстіп бақалы сізге. Сіз шуланың түріні тонайсыз ғой. Тонеймін, ака. Шуладың бірісіне, әгерді шу болса, сіз дейсіз ғой бізге. Боламда, hazır ekran қыдыққайып қылым. Бияқ тұрың. Екран дыққайып қылым. Мұны біздің халқымыздың риясетсі Бәхшжан Сауржанов. Тонеймін ғой. Мені шыбат қойқан ғой. Сіздің ақыңыз бар ма бұл? Мені ямайы да қойды акам әзі. Ман қарап еқіңа, оқшайсыз. Оқшайды ке. Бірақ ақыңыз емес сіздің іштеген. Ақсым іштіремді. Келесі рәсімі қарап еқің? Нұридин Газиев, мұшы мұ сіздің іштеген? Я қой, мен іштеген ана бұрт сақыл жоқ дей. Сақал бұрт жоқты ма? Мен іштеген өзінің жені бек қуасын жоқ. Үйінде деймін. Бұл халқымыз қызмет қуатқан талантлық жігіт. Бұл іштемге мұса, келесі рәсімге қарап ақайлы. Дәрвиш топынеки солисті Дылмұрат Бақаров. Машақ іштеді ме, я? Мұшты іштеді дейтейім ке, яған. Мұшты әсқел іштейді. Бірақ іштемеді ғой мұшы, именно. Іштемеді сізіне? Яқ, әмес. Онда қоса келесі рәсімге қарап ақайлы. Нариман Аширов. Мана, мұшы ішті, мұшынды шыққыды. Мұш іштірейді де. Болды сақам, өзіңіз бейсің. Мұш Нариман ма сіздің іштеген? Яқ, балконды түшкеткенде астым ятқан мұш қиқаған дейді. Ой, құдай сақсын. Дәріула hazır концерттен кейін Нариман қыз вайн қылып, ақвалыны біліп қойылы. Дұрыс, ақвалыны құқ қойшкек. Әзіз мәнші болса, мұдақ бір-бірлеп іштіремейді бұл қызны. Бір-бірлеп іштіремейді. Мән, сән іштіремейсе бұны. Бұл қызны группа ой, талпа іштеген ғой. Ол аштақ үштеді мұ, аштақ бұған. Талпа іштеді ма? Юғанам, біз сізге hazır біздің топланың сөретлерін көстелі. Мүмкіншілік бұл шуланың арсыды бірсі бату. Қыны келесі рәсім, мана, мұшла мұ? Ура! Қияр, группа қияр ғой мұны, қияр ма, қияр? Садан кеде саңлам, группа қияр емес, группа дияр. Дияр деп, мен мұшланың нақшыны аңлайме деп келдім ғой концерт. Мұш концертқа? Қаш нақшыны аңлайме деп келдім? Нақшы ғой, яқшы нақшы. Бөзе кәкі. Оны дияр топ әтмейді, дияр топ, яху-яр, деген нақшыдан ашлан деп келген дейдің. Бұлан арсыда қайсын яқшы көрсіз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Төтенсі яқыды маңға. Төтенсі? Ұяқтың төтенсі ме, я бұяқтың төтенсі ме? 1, 2, 3, 4, 5. Төтенсі, маяқтың төтенсі, маяқтың ішкенсі. Маяқтың ішкенсі, я? Нұрым Ахметов қой? Нұрым Ахметов. Мұша қамда сізге? Нұри краса. Өзім адақ болғаны біле, вкус яқшы кәлі мұны? Вкус яқшы кәл. Дәршат, әнді бүгін Мейрем. Мейремде бұл қызының көңін жүріп нем қылымыз, я? Әдісін теперемдік. İştegen adam teperemdik. İdin tapamdık. İsmini tapamdık. Bugün sizge, sizin köngülünüzünü götürelim dep. Mümkünçük bu şu, siz yaxşı gördüğün top nemeşeyi teklip kılıp, şulanın nakşısını yaratsak. Kana qaraysız. Yaxşı oladı, yaxşı oladı. Ben anlasam boladı, armanımı yitettim ben. Hazır siz biz bilen sahne uçidik yetin, sahneye gidiyordu. Ansambl teklip kılımız. Onundaki nakşet boğandıkin ola bilen söyledik kişi olsun. Bolam da? Yaxşı oladı. Bolam da? Aka, kalk men abaş kıyılıq aka.
Apaş dememiş. Özümni götürem atma sizden de götürmem ben. Endi o hadisiga apaş bo'lib yurgan qiz da bu. Yo'lla kim apaş qandı bu qizni? Bo'l, sabr qiling. Asıl biz chatga chiqib siz biz bilan chavoq chep ko'ring. Sahnaga Diyar to'pini qarshi olamiz. Marhamat qiling. Marhamat. Söygü sahne hayatımız sen Güzel sahne, gazel sahne kanatımız sen Əsirlərdən əsirlərə üşmügən ünik Əlgə məşhur ölməz muqam hayatımız sen Əsirlərdən əsirlərə üşmügən ünik Əlgə məşhur ölməz muqam hayatımız sen Biz ezelden köklem baharlı Aşığımız çok da güzelmi Yanrı dayı gibi can dostlar Havasını ezip diyarını Biz ezel
dilning darmoni, axşam dilning arami, axşam dilning darmoni, Yamrar doim naqshamda aziz xalqim armoni Yamrar doim naqshamda aziz xalqim armoni Yamra 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 naqsham to'yda to'yda bugun oqsham tashna oshiq ziyraklarga naqsham bilan o'tni yoqsam Naqsham erkin sadasi Shiroq ketsun ovozi Naqsham erkin sadasi Shiroq ketsun ovozi xushal qilsin xalqini, tongda chalg'an sho'x sozi, xushal qilsin xalqini, tongda chalg'an sho'x sozi. Yamra 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 naqsham to'yda to'yda bugun oqsham tashna oshiq ziyraklarga naqsham bilan o'tni yoqsam Yamra 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 naqsham to'yda to'yda bugun oqsham tashna oshiq ziyraklarga naqsham bilan o'tni yoqsam Rahmat. Bugungi Yangiron Naqsham nomli gala konsertimizni uyushtirgan Artur Production markaziniki direktori Artur Ilaxunov. Rahmat. Bugungi konsertimizniki muzikalik prodyuseri Ixtiyor Rajapov. Ssenariy avtorlari Aziz Sayfulla, Dilshod Zakirov. Rahmat.